Mangifikile angafuni senze ucansi. Wakwala ngalelo langa. Mhlanje amncisha. Mhla kuncisha nje ucansi kulapho lana hlukana khona. Tshela lo mfazi wakhe hamba ufuna lo mnikazi wale ngane futhi nje xosha lo muntu lapha ekhaya. Ya, umlethele umkhuba. Xosha lo muntu ngoba vele uqale wangavuma ukulala nawe nje kulapha defulefula ukutshengisa khona ukuthi akasakufuni sowufuna loya ke wayibeka inombolo manje le nombolo seyifuna umnikazi tshela ke lo muntu amikse lengane lapha ayithatha khona kodwa uma ngabe nashada nalomfazi biza bakubo Biza bakubo. biza bakubo bese bayakuchazela ukuthi into enjena yenziwa kanjani ke bese uyatshela bamthathe ngoba vele unenhlanhla wena uma ngabe ukuthi le ndoda bekade kunjani njani cishe yakubulala ngoba vele lo mfazi wakho wakwala mhla ala lokuthi unilale kulapho la kwala khona neta ubonanga Hayi, angazi ukuthi wawubonanga kwakwenze njani ngeke mina umfazi athi akafuni ulala embhedeni nami ngisuka eThekwini ngisebenza le mangifika la ngitshela ukuthi akafuni. wabani ekaqala Wamala ngalelo langa. waliwa ngalelo langa lo neta akabonanga Wafika koBheckfuel ikuzimalanga. waqhubeka Wafika lishaphakala. futhi uzukubona lokho umfazi kusibindi kanjani kwemithela indoda kodwa uganga abasafaki nalento le yo Ijob lemoto. letha le moto le bafake yona lapha ngaba kuzange kwenze konke lo muntu Noma iplastic lesinga. noma bafake lele sinkwa lele Hey. Ya le gebe ngayidlali bamaguju. ulayikile kodwa lo mama lo Ya. akusuma mama futhi lo Kwenze athi uthi isheshe ibone le ndoda. Hayi akafuna omunye nje. kufuneka ufuna umuntu kodwa akababiza lapha uma ngaba loto elobo kodwa mangabathatha wabeka hayi abavele bayeke ayikho lento Ngoba ungabusazi ukuthi waqala nini. ngeke aqala umfazi angafuna ukulala nami ngindoda yakhe kodwa kusasa sokhulelwe khulethwe ngimoya engcwele Moya engcwele. yaganga lo Waphupha. wagcina eBhayibhelini lokho Waphupha. Jesu yedwa wenze kanje hayi lo Wazwa utete. lelo yaganga lo Hey usunesibindi mama. futhi unesibindi sinefuthe ecele esikhuluphele esingaka angaze ngizwe mina lento leni yaganga nje lo kodwa nje kwenziwa njani ungenza njani imvulo Yabona inkinga le bamaguju. Singayithatha kancane. enkulu Inkinga le. mfazi wami ukhulelwe kodwa akalali nami khulethwe ngibani Hey. Huh? Kulikhulu. Akangifunde enye inkinga Ukhulethwe ngilo. Yilo. dala lona liwa lo lona waliwa kudala lo Kuyavinyelela. ale nkathi lona engafune ukulala naye noma mhlawumbe wamtshela ukuthi inkolo yakhe ithi Ya. yiphi Ana inkolo igcine esontweni hayi la ekhaya angithi usuka suthi. yo Uza kabi lo asuthi lo. lo usothi Yo. ngoba kwamqala ngalokhu nje kwathi lokhu ivangeli lithi Yo. manje mayishadile uzomtshela ngaleli Hey. hey uyaganga lona hamtshela bakubo wena noma mhlambe maba bakhongo abathuma thumela bona bahambe ubatshelela abalekha khakho ukuthi sekwenzeke nanku umonakala sekunengane la ekhaya yasibani bani noma engaziwe Ya. babuye bazokhulumisa lengane yabo bacele kahle ukuthi ithathephi uzakutshela liqiniso uma kufika laba kubo ukuthi akasakufuni vele wakwala ngalela la ngamhla ethi ungasamthinti Hey. ya wamala lapho Kulikhundo dake iphephisa. ephisa mfowethu vele ebhadi wena ubona nje into engakazi ibone la uyabona nje lokho kukhona lokubona isipokwe kodwa wena ubona imbedi mehlwana Ya ubona isipoko ukuthi asibheka sithi bhanya umlilo. Ucabanga ukubaleka ucabanga ukuhleka akukho nokuhleka. ngale ngathi esigquba lesisi lomfazi beyithini le ndoda ithi ukhuluphele Angithi bayafihla bayabopha. la ungasibophe sisi ngeke siyaphutshuka Hey. yabona nje lesami seyiphuthukela Yo manje lesami okay zingakho bamagutsha ku. hayi lapha mfana khona 4 4 hayi sekusele ngak 5. sele mawubala Akasithole la kobuye umlaleli uthi ngibingelele basakazi ngicela uhlala kanjani emzini womuntu ukhulelwe isisenye indoda banesibindi. ukhulela isisenye indoda uyazi kahle nawe lesisu sabhoyi kodwa uhleli la kaya Lesibindi akusise futha sine yabona ilunda lenkunzi lilako lesibindi phakathi yo kuzongenzani lokho kuzongenzani lokho kodwa ke phela vele lento ngeke ngayibona asiyeke kodwa ke akunankinga bamagutsha ngithi le ndoda imithi sekuphela akukho ekuthethe yalonkosikazi kusekhona konke imithi sekuphela just nje imithi sekuphela ushuthi mayemthanda ngaphinda abuye akabuye aphinda bazomithisela akunankinga aphinde bamphinde futhi la bazomphinda iyahamba nje lokho ingane la ekhaya weqhemeza lapha uyozenza uyakubuka nje ukuthi nethi uthanda lo mama kwamakhelwane lena hayi esho njalo insizwa wami ukuthi ungabekezela nje mfowethu makabe unenhliziyo mina ngeke kodwa mina ngeke
mina bese ngimale kwamanje usahleli la lomfo naye usalindile naye angiboni hayi ubhala nje ukuthi inkinga vele so kodwa ma umthanda ke hayi ya akangifundi incwadi baba magudu ngimthanda yena ngithande so ya phandle mayisishima hey xosha lo muntu wena kodwa manganalo ukuthi amxoshe uzophila ngayo hlale yedwa uzophila ahlale beyindoda endala yo ake ngifunde na inkinga umuntu la inkinga baba magudu Kunje inkinga mfowethu. uthi ngibekelele basazi ngicela ningilungiselele nansi inkinga ngaqonywa intombazana sathandana 3 years ya preg after lapho ngathola ukuthi sihlobene kakhulu nayo izalwa ingane kababa omncane yayifihla sekhathi kutholakala manje ngoba seyipreg sekuzobikwa isisu ukuthi ngingumalume wayo ibhlungu lento bhala umjidi Waganga. Babazi lapho. hayi lethu bayazi Babazi lapho. wena lo bhalile Nalo bhalile. akwazi ukufihla ngithi Ayikho ingane isihlobo esingaziwa la ekhaya. Sihlobo sini esingaziwa. ya Mangabe kungesisihlobo sakhe kusho akusiya la ekhaya. ya Asazi. Hey lokho asikwazi. akusinkinga le ngeyakhe lo Lungisa lenkinga njoba niyikhandile. ya ngeyakhe le Ya wena ulelela ingane kamfowenu. Kaba omncane. ya Kana kababa omncane. omncane Ya ngana omncane. Bazawujela abamncane bathi sibali kulo. Hayi. Sibali kanjani? Sibali bhodi akusinkinga le baba Guju Ya lalela la mfowethu hambani ilungise leyo ngiyomndeni le. ba idalile abayomndeni Lena yomndeni hambani ohlala phansi nikhulume ukuthi wena sewenze nje la ekhaya. niyajola niyavakashelana nenzela yonke into kuze kuvele ingane awutholi Uyaganga lo. hayi Nethi khona yena kuzwile lo. ya sihlobo vele bathi sinje Ya ushuthi sinjalo. bathi asilungu Ya. babathe bayabheka nje Ye hambani ohlala phansi nikhulume njengomndeni ukuthi wena wenze so kwabaso. ya Bona bathini ke bazabe sebakuphendula. Funda inkinga mfowethu cha kusenkinga le. akusinkinga uthi umlaleli lana sanibonani bobaba ngicela ukubuza ukuthi ngabe kuyalinywa yini kushoniwe ngoba sengibona ubaba omdala elima kanti mina ngikhule umkhulu wami ethi inhlabathi ayithinto makushoniwe Akwenziwa lokho. ya Uyaganga lo baba wakho lo. ubona umuntu omduna hayi ubaba Akusubaba lo muntu omduna kwenziwa lokho nje inhlabathi ekhaya makushoniwe ayithinto. ya Akuhlakulwe ekhaya kulinywe ekhaya makushoniwe akwenziwa into ethinta umhlabathi. Umhlabathi awuthintwa mhlangqatsha umuntu. Hayi ukuthi kuthinta umhlabathi kunomuntu ekhaya ushonile uyaganga lo. ya Ubuya yaphi yona lona labo baba banjena lo. hey Yo khona labo baba bayisimodeni. akabaso Ya yabona labo baba bayisimodeni laba bathi khona into eyisidala. ya Oyenziwa lento le. Uyabona nje ekhaya makufiwe mfowamacu akuthintwa geja. Akwenziwa lutho nje ukuthinta umhlabathi. akudlalwa ngisho umsakazo Ya umsakazo uyavala. awulalela umkhondo kushoniwe Ya nethi soba ulalela manje. ulalela Angithi umaculo seyisimanje ulalela umaculo magutsha kodwa kushoniwe la kimi Ya usimelana uyabheda lapha noma uyabheda uyahleka. uyahleka wena naba abantu bembawula naba laba bembawu phela Hawu lo njalo. phela so elokushini yazo nezingane awu la yaba bembawu Ya basho njalo. Nami ngibezwile nje bathe kusembawula. ya mbawula mina sengiphathakile manje ubhalile la ngumlaleli bamagutsha uthi Mr Magutsha noManci hayi ngiyasithanda Ayenziwa lento lena wena umtshele lo baba omncane noma ngibaba omkhulu umtshele ukuthi lento ayenziwa ngiyacabanga mhlamba kazi ngoba khona labo baba ngomhlala goli abangasabuyela emakhaya babuye lapho bathi kwasisijoki yenziwe ukuthi ya mkhuzo mtshele ukuthi la kusemakhaya yenziwa lento le yabona njena ukuthi ngoba sesahlale lokushini emakhaya kuleso sigodi noma bekushone ngale kwentaba makuleso sigodi niyakuhlonipha akuthintwa lutho bakwenziwa njalo asazi manje laba bakhona babamagutshwa kuthi kushoniwe baba bangena enganeni bangena la enganeni yo ngonweni ya bathi indoda amabhlika awasekho ngene angene kubhebi angena kuphela la ekhaya uthi nangumlaleli ba Mr Magutshwa noManci hey hayi uyasihlobisa ya Manci ya okay manje uthi sanibona kulendlu uthi sanibona kunendlu yesintu irondo ekhaya iwile sakha enye manje kumele sibabikele abangasekho sibika kanjani ngani ngisemkhizevili ngiyabonga yini uthi uwile manje bavusa le manje ubuza ukuthi baphinde babike yini kule entsha cha batshele nje ukuthi nansi indleni enye siyakhile ya khanda utshwadlana nje niphuzaphuze
batshe ukuthi hayi besibika lendlu ya kulokho nje kwenziwayo kusinkinga ngivela bahambile abantu ngaphandle maye seyisusile wayikha kwenye indawo kodwa mayakhe la iwe khona yabatshela hayi lendlweni njalo ngibekufuna nje babatshele ngathi ibhidli uthi hey le indlini seyifile njalo sesinivusela lenye ya bakhulume nje ngomlomo bese bakhanda utshwala mase iphelile bathi hayi lendlweni seyiphelile sesiyaphuza phuza yazi kunenkinga lana yazi nihlekisa ngakayifundi inkinga hey kodwa ke uthi inkinga yena makasho wena uthini kanti hayi mina ngithi hayi akusinkinga le kodwa ke manje ake sizwe funda inkinga mfowethu uthi lo mlaleli lona sanibonani basakazi inhliziyo yami ibhlungu cha inkinga ngoba inhliziyo yakhe ibhlungu uthi bengithole umsebenzi emakhishini la ekhaya eMkhondo ngathi mangifika kwamlungu wathi ake ngihlale ingoma hey ya yini ngathi yalumela ihamba nenhlabathi lutho babagutsha hey lethi ingoma nje ingoma siyiphethe amabhadi yazi na ingoma ithi amabhadi bayangilandela alamva kwakho inkululeko uthi uhleza amsabisa lokuba ngizinyole entasheka kuyinkinga ya uthe ncancane uthi uzawahamba kusho lo mfazi ngizobuyela kithi uyakubona mose umfazi mawunje yabo nje umfazi maye kubona ukuthi unje mfo ntasheka mfo amacu uyawuvela kwenze njalo engani uyakubona nokuthi wamthola kanjani mhlawumbe wamthola ngencaphephe nje mfana mhlawumbe uyabona mhlawumbe wamthola ahluphekile anethwa izulu manje uyakubona manje uyabona ukuthi lo vele lapha mangakuyeka lokhu uyabona nje maye efuna into ngifuna ukuthi nokuthi ungathi nakho andizose ngihambe so ngihambe mina ngathi hamba ngizobuyela lemkhukhu indawo ngithatha khona ngamtshela hamba vele ngambuza ukuthi usahleli kanti uhleleni nayi lenkinga bamagutsha ake ngiqale kahle phansi funda inkinga mfowethu uthi lo mlaleli sanibonani basakazi bami inhliziyo yami ibhlungu bengithole umsebenzi emakhishini la ekhaya eMkhondo ngathi mangifika kumlungu wathi ngimubi angifanele ukusebenza endlini yakhe ufuna umuntu omuhle yena la kwakhe manje ngikhathazekile ngoba ngihluphekile ngidinga umsebenzi ngabe ngimubi ngaleyo ndlela ukuthi angifanele ukuba sendlini yomlungu na ubuza kithi uyaganga lo mlungu uyaganga ayenziwa leyo nto leyo ububi bomuntu abusho ukuthi angasebenzi angimazi umuntu omubi uthi umuntu onjani mina umuntu omubi lo muntu okuthi uyathakada hey manje umlaleli uyaganga lo mlungu ayenziwa lento dadwethu wena nje kube kuyenzeka akuhambe kodwa nawe uthi ukuthatha inyawo noma uthola iwasho bathi ukuyakayakaza ngoba lo mlungu uthi umubi nje yini nayibonayo mafika lenyangeni amtshela ukuthi tshela ukuthi abelungu mangumsebenzi bathi ngimubi manje awungenze imangothobane ngithi ngibe ngconywana ngoba hayi ukuthi umubona dadwethu kusho ukuthi kunomnyama obula kwemzimbeni obubona lo mlungu hayi ukuthi umubi nje obusho wena ububi bomuntu akekho umuntu omubi lamhlabeni kuze manje uthi hayi ngathothi unesinyama lo dadwethu uthi ngabe ngimubi ngaleyo ndlela na manje simboni nathi ngoba usithumela isitombe sabo simbuke la isitombeni ukuthi unjani kodwa noma abunjani akekho umuntu omubi lamhlanje bonke labantu ngaba kaNkuluNkulu bayafana kanti amakhishini feso kanjani babamagutsha labelungu laba masebebuka abafazi abababi nje bafuna ukwenzani kanti yena ufuna umfazi omunye wesibili noma mhlawumbe ufuna umuntu ozosebenza hey yazi lo mlungu lo nakalungu lo akalungi lo mlungu labelunga hamba uyofuna omunye umsebenzi encane wadadwethu khohlwa lesikhohlakala usindile ngoba vele kusho ukuthi lo mlungu nje uso akhona abelungu abashela abantu la thola ukuthi ufuna intombane sezejaldini labalungu abakhohlakele labelungu abanjengalona hey uthi mubi mayithengisa kuphi lo mlungu lona akalungu lo mlungu akanga lo mlungu hey ake ngifunde enye inkinga babamagutsha